Yize omunye ethi laphana-ke nabo-ke abantu-ke abayizimbangi zomthandeni, hhayi abanye abantu. Enye amakhomenti bengiyibuka laphana ku-Facebook, ngathi Nkosi yami, kunzima ukuthi sibongele abantu kwesinye isikhathi ngaphandle ukuthi sifake amagama abanye abantu. Sabuya sanibeka le nto kaSoweto TV le lapha-ke sibheka-ke iy'ndaba ey'sanda kuphuma nje emalangeni ambalwa, lapha ezithi-ke na umzukulu usenama-streams awu-103 million, usanda kudlula laphana kumthandeni onama-streams awu-102 million, unumber one ostrinywe kakhulu kumaskandi emhlabeni wonke, laphana ku-Spotify. Ngesikhathi ngibona i-list umthandeni onumber one, ngabona basondelene kakhulu. Ozokwenza kahle vele ngabona ukuthi uyena uzohlala phambili. Kuyashintshwana-ke laphana-ke bafowethu-ke phezulu, nomunye uyenza kahle kube yi-chance yalo omunye ukuthi enze kahle. UMciphinde-ke ekhipha le agcine manje ekhipha ethi ngifuna iy'nto zami, okuyiyona-ke le esimbeke kulesi sigaba-ke akuso-ke njengamanje. Naye umzukulu lokho ukurekhognayizile, wabhala laphana ukuthi ebukhosini ebona lezi ndaba lezi ey'khishwe leli page i-22 Africa ku-Facebook, kanjalo nomthandeni wakhipha lokho-ke. I-albhamu kaMzukulu ibisanda kuhlanganisa-ke i-double platinum, ina-more than 60 million wama-streams laphana mawuhlanganisa nje u-YouTube no-Spotify eyedwa, ungakabali laphana ko-Apple Music, Amazon Music, o-Deezer, o-Shazam, ungakabali, usabala nje lezo ndawo eziwu-2, ikhombisa ukuthi i-albhamu yakhe isiyenzile-ke inike i-double platinum. Yaphinde yakhomba ukuthi i-albhamu yakhe kunama-tracks laphana aseno-double platinum, amanye o-platinum, amaningi-ke angama-gold status. So iy'ngoma zakhe at least eziwu-10 ama-single sezithole something, okuyi-achievement enkulu kakhulu-ke leyo emculweni kaMzukulu. Selokhu aqala-ke ukucula-ke endimeni kamaskandi, usuka kude kakhulu kuMzukulu. Siyambongela-ke ukuthi yena-ke asithole-ke esekuleli-ke izinga. Bakhona-ke nabanye abenza kahle amanye ama-albhamu wabo abawakhiphile. Sizolokhu nje sivela-ke nabo kancane kancane ukuthi iy'ndaba kunzima ukuyi-research, ngoba-ke amathuluzi awekho kahle hle. Sithi masithola-ke ama-post anjengalawa kube lula-ke ukuthi yena senzeke ini-ke amavidiyo, ngoba kusuke sekunento-ke ongayilandelela ebhalwe phansi. Kodwa-ke indaba-ke enjalo-ke siyabonga ingane zakwethu ukuthi yena-ke sibe nomculi okanje umzukulu okwazi ukuthi-ke astrinywe kakhulu laphana online. Siyodibana kusasa sizokhuluma ngomunye umsebenzi khona la kwi-Indofire Soweto TV. Nisale kahle.